Tribunal Constitucional uyarjun, Lorenzo Vicente Ceballos amparo mañakusqanta. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa kimsa waranja pusaqpachak pichkachunka kimsayuq yupaychasqa expedientewan. Oficina de Normalización Previsional ONP wasipa kontrampi. Viudo kasqanpi pensión ninta mana juzgankurayku. Chaskinanpaqmi huk requisito niskakunata mañaykunku. Mana warmi viudapaq hinallatachu. Chunka isquniyuq waranja isqunpachak isqun chunkayuq decreto legislativo hirijapa pichkachunka kimsayuq artículo hirijan niskanman hinaqa warmipa husan uta haripa warmin wañuruptinqa viudo hipaqkunam chaskinkuman asegurasqakunapa pensión ninta ichaqa tiyaq masinmi chiqaqyachinan inválido kasqanta sukta chunka watanman aypasqanta pensionistapa yanapaqnin kasqanta chiqaqyachinan hinallataq wañusqanmanta huk wata ñawpaqnin kasarakusqanta. Magistradukunam niramunku pensión mañakuq harim kasararukurqa iskay waranja chunka hukniyuq watapa iskay chunka iskayniyuq punchaw febrero killapi ichaqa huk wata asninraqmi tiyaq masinwan huñunakurqaku wañunankamam iskay warmanku karurqa warminmi wañuyman chayarkurqa iskay waranja chunka hukniyuq watapa iskay chunka kimsayuq punchaw marzo killapi warmankunam hiparunku chunka suqtayuq hinallataq isqun watayuqkama chaymi allicharachimunku inciso A hinallataq B hirijakunata chunka isquniyuq waranja isqunpachak isqun chunkayuq decreto ley hirijapa pichkachunka kimsayuq artículo ukupi. Tribunal Constitucional niramun runakunapa derechon usuypi ama hipananpaqa manam tantiankumanchu chunka isquniyuq waranja isqunpachak isqun chunkayuq yupaychasqa decreto ley kamachiypa pichkachunka kimsayuq artículo hirijan niskanman hinaqa viudo harikunapa achka requisito kasqanrayku viuda warmikunapaqñataq pisilla requisito kasqanrayku.